nećemo programirati na Scratchu, nego ćemo vam pokazati kako nacrtati svog vlastitog lika ili pozadinu. Idemo na Scratch, to svi znamo već. Sada, umjesto da odete da odaberi novog lika, odite na nacrtaj novog lika. Tako. I tu imate pločicu za crtanje i tu razne stvari. Tu imate kisti, glumicu, kantu s bojom, kocku, krug, crte, slovo T, ne znam, kocku za obilježavanje, nešto i nešto tako. Znači, a tu imate za povećat, smanjit, okrenčat i suprotno stavljat. Tako. Tu imate obriši, umetni, natreg, ne znam što je to, ponovi i tu imate boje razne, znači idemo napraviti to. Odete na kistić, ja ću uzeti crvenu boju, nacrtat ću raketu. Ne, neću kistić, imam bolju ideju. Odite na ovu crtu i možete, vidite, možete produžiti. Nacrtat ću trokutić, pa ovo i ovo. To sad izgleda kao kućica. Onda ćemo uzeti jedan kružić i glavu. Ja ću ostaviti da bude rupa u njemu. Tako. Sada ću otići na plavu i opet uzmem crtu. Ali sada stavimo ovdje i tu. Opa! Samo treni. Samo da pobrišem. Tu možete zamicati. Onda idemo dalje. Sad imamo 3 stabilizatora i ja želim pobojati. Odemo na kantu i na crvenu i kliknemo. Tako, sad je pobojano crveno. Uzet ću plavu, pobojati kružić. Uzet ću tamnu plavu i pobojam jajer i sad ćemo ju staviti iza na pločicu. Stisnite samo OK. I raketica nam je tu. Samo maknemo mačku i naša raketica je ovdje. Sad ćemo napraviti pozadinu. Na pozadinu, kliknite pozadinu i umjesto umetnina crtaj. Tako, i ja ću uzeti ovo, ubojati crno, uzeti bijelu boju, ne to bijela, ovo je bijela, i jedan kistić, još ne vidim.
ste nacrtali pozadinu, kliknite OK i vidite naša raketica u svemiru. Sada ću vam pokazati kako prepraviti lika. To ćemo najbolje pokazati na prvom projektu. Odete na File, otvori i spremi ovaj projekt. Napisat ću sada uzet ćemo pas na plaži i vidite on šeta. I maše repićem. Sada ćemo da ne maše repićem. To ću vam nekako pokazati. I onda ćemo opet da naše repićem. Odete na kostimi. Tu ima spušten rep. I kliknut ćemo pravi. Obilježit ćemo samo repić. I kliknemo OK. Tas ima dobro repić. Sad ćemo opet okrenuti. Tako i na mjesto. OK. I pa šeta, miče sama i maše repića. I nećemo spremiti ovo zato to je već spremljeno. I to je bilo sve za danas. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u idućem videu. Doviđenja. Doviđenja.